Pojedine linije sokova za decu povučene su iz prodaje u Srbiji jer se sumnja da sadrže metalne čestice. Koliko je to opasno i na šta treba da obratimo pažnju kada konzumiramo takvu vrstu proizvoda, saznaje Ljubiša Lešević. Ljubiša, govorimo o metalnim česticama, koliko su štetne i kako su pronađene uopšte u ovim proizvodima? Tako je, Miloše, prehrambeni proizvodi uopšte mogu biti kontaminirani na 3 načina: biološki, hemijski i mehanički. U ovom slučaju, u svakom slučaju, došlo je do mehaničkog zagađenja ovih sokova. Gost emisije 150 minuta je magistar prehrambene tehnologije i vlasnik portala tehnolog.rs, gospodin Milan Miletić, konsultant. Gospodine Miletiću, kako je moglo da dođe do ovoga? Pa pretpostavljam da je u toku proizvodnje došlo do trenja nekih mehaničkih delova prilikom ceđenja tog soka i proizvodnje, tako da su opiljci tog metala završili u toj kaši, tom soku, što nije, to se dešava, nije to prvi put da dođe do problema i lomova i kvarova u industriji. Inače, kako se i gde prehrambeni proizvodi kontrolišu? Pa pazite, prvi stepen kontrole je u samoj fabrici gde oni kontrolišu sirovinu i kontrolišu gotove proizvode. Drugi stepen je prilikom distribucije tih proizvoda gde veliki kupci kupuju i rade mestimične kontrole tog proizvoda, a kasnije ako proizvod ide van zemlje, onda se radi na ulasku u tu zemlju u koju taj proizvod dolazi, tako da imamo više nivoa kontrole. Problem je taj što vi ne možete da uradite kontrolu svih flašica, već radite samo mestimične uzorke. U ovom slučaju smo imali situaciju da je proizvođač bio dovoljno ozbiljan i kada je radio proveru tih mašina, video je mehanička oštećenja u njoj, pa je ceo taj lot povukao iz bezbednosnih razloga, što je svaka pohvala za tog proizvođača. I samo ukratko, koliko je opasno da u ovom slučaju dete popije sok sa metalnim česticama? Pa pazite, ako u ustima ne primetite strano telo, to znači da su granulacije tog metala jako sitne i ta granulacija će izaći iz organizma, kao da ste progutali žvaku ili tako neki predmet strani. A ako su čestice velike, to znači da ćete osetiti i nećete naravno dalje piti. Tako da ne verujem da je došlo i da će doći do nekih ozbiljnih problema, jer je proizvođač to blagovremeno povukao. Hvala, gospodine Miletiću, što ste govorili za emisiju 150 minuta. Dobra stvar je, Miloše, kod ovog soka da on nije, iako je bio distribuiran na područje Srbije, naša fitosanitarna kontrola na carini nije primetila da i u lotu u Srbiji je bilo čestica, ali je proizvođač iz predostrošnosti povukao sokove i sa našeg tržišta. Hvala ti, Ljubiša. Imali smo problem pre oko 2 nedelje u Srbiji. Obišla je priča o porodici iz Niša koja se